मैं काला दिन उठी गए भाई उठी पड़े आइला 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 हेलो भाई और भौणी मैंने नमस्कार आउ एक वीडियो स्वागत करुच्छे आपको मु विपिन। आई होप कि आपने समस्त एंजॉय करेंगे वीडियो देखला आम तो बहुत एंजॉय करूँ आपण मैंने मत से एंजॉय कर मोर आशा और विश्वास आपड़ी मो चैनल को सब्सक्राइब करते प्लीज जल्दी जाकि मो चैनल टी सब्सक्राइब करूँ और लाइक करूँ शेयर करूँ। यही रास्ताटी हूँ मॉल को जवा रास्ता तार फ्रंट व्यूटा देखो केमी इनाबिट फ्रंट रे टाइप सब गार्डन अच्छी या पार्किंग टाइप डिजाइन बनाई देखिपे मुझे जाऊँगी देखो भीतर को गलापर तार डायरेक्शन कौन रोचे गाड़ी पार्किंग करने तो भीतर देती कि गोटे फोर व्हीलर रखीदे कौन से सिक्यूरीटी गार्ड कौन आसे कौन कहे बोधे ना मत कि कहले सी रास्ता चलीगले मुझे मत कौन कहे बोधे भीतर को गलापर देखिए आपण मैंने केमी कौन एंजॉय कर कमेंट निश्चित कहे यही मॉल को जब कहीं आसी मु तो बहुत एक्साइटेड अच्छी क्योंकि कहीं मुझे एमती मॉल को जाई नथी सो जाऊँगी तो से मत भल लगुच भर गलापर गोटे सिक्यूरीटी गार्ड मत मेसीन चेक कला अरे भाई सतरे कौन ये जना पड़ जाऊँगी जदि किसी आम कौन धरिकी आसथिया निश्चित भाव में धरा पड़ुआ ना कौन चुतिया कि सिक्यूरीटी गार्ड जी रखी पैसा देकर चलतु भीतर तो फर्स्ट टाइम देखिले आम गोटे लेआउट देखिले मॉल को पशु पशु एंट्रांस रे आप देखिपारे कि गोटे लेआउट अच्छी जो थे कि आप जो ग्राउंड को जीवे यू ही देखी जापे तुम जदि कौन किसी किणवार अच्छे ये सब लिखाई जाइए ग्रोसरी जमी ड्रेस या कि कौ ब्रांड्र भी जमीक मुफ्ती या स्पाइकर एमती किसी कौ ब्रांड किणा जाऊँगी मैप रू ही देखिक डायरेक्ट से फ्लोर को जापे ये लिखाई जाइए कौ फ्लोर रे कौटा अच्छी अवेलेबल यहाँ बहुत इजिली लोकों इजिली आम रिड करके धरी लिफ्ट धरी ऊपर जापर ऊपर फ्लोर जदि अपस्टेयर थी बोले सो आम तो सेमती किसी किणार ना खाली आम बुले बुले एम देखू आस मजा करूँ ऐसी हवार खाई देखो दीपावली आसती बहुत डेकोरेशन भी कर आगू देखापी तो भाई बहुत एमेजिंग लगुच मत मैंने कहीं मुझे बहुत रिलर बिलंग करना तो मुझे सब डेकोरेशन देखला मत गोटे लगे कि मुझ स्वर्ग पहुँची जाइए भाई कहीं मुझे कौ मॉल रे जाए कैनि सो से आम ए गोटे बैग दुकान पशिगलु जो थे कि आम देखिलु बैग किणापी से कहले कि बैग गोटे दरकार से कहता जो आम गलु बैग देखापी आम एक्चुअली किसी किणवा एटेनसन आसी नथिलु ताको गोटे पसंद होगला तो कहला चलो गोटे एथुरु नेबा किंतु देखिला पोरे से देखिबो बैगटी भल लगुच जितेबाला देखीदेव तार प्राइसटा से कह ना ना यहाँ भल लगुनि तार एक्सपेरियंस देखिकी से कह कि यहाँ पसंद होनी सो आम मिडिल फैमिली रे यहाँ गोटे थाए कि आम पैसा को टे देखू ब्रांड भी देखिपारे ना ब्रांड थिले मध्य आम पाखे बजेट हिसाब से आम धरिया पड़े तो जिनसटी पसंद हेल्ले मध्य आम नहीं पारुना सो आम जानी ना मिडिल फैमिली केबे यहाँ सर्ट आउट हम कि आम जोटा इच्छा हम से नहीं पारिया कि नहीं आउ केबे नेबा सेमती जोटा इच्छा हम पैसा न देखिए सामान जब भल लगुचे आम आम पसंद से धरी पारे कि ये भितर बैग आमर पसंद थिला किंतु बजेट जो आम पुणी रखीदेलु देखो 20टा खंडे बैग देखागला किंतु पसंद भी होती कितना बैग किंतु बजेट लेस जो आम रखीदे पलैलु हाई बजेट रे अच्छी बैग गुड़ा किंतु आम पाखे बजेट लेस से आम रखीदे पुणी आगू बढ़ी जाऊँ कौन करिया भाभी गोटे बैगटे नहीं गलु हाँ आसलु तो मॉल गोटे किणिलु बोली भाविक देखिकी जीवु बोली किंतु सेमती किसी हो पारानी चलो नेक्स्ट आम कुआड़े जा टाइम जोन आड़ू चलो जा टाइम पास करें टाइम जोन केमी पिले टाइम पास करती अरे बाप रे बहुत रंगीन लाइट लगी भूत गोठिया मत कौन तो दुसुची चलो देखा टाइम जोन केमी कौन हो सब ये तो बहुत टाइम पास माने टाइम स्पेंड कर आम आसिले किंतु ए भितर मुझे देखुची जे टाइम स्पेंड करने आम पाखे कैश थे भी हेनी
ଏ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗେମିଂ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଇସା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ ହେବନି। ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ବନାଯାଏ। ସେ କାର୍ଡ଼ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଆମେ ଯାହା ବି ଗେମିଂ ଖେଳିବା କଥା ଖେଳିପାରିବା। ଯେମିତି ବାଇକ୍ ରେସିଂ ଅଛି, କାର୍ ରେସିଂ ଅଛି, ହର୍ସ ରେସିଂ ଅଛି। ସୋ ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗେମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲରେ। ତ ଏ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ତ ଆଲାଉ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଡ୍ରେସେସ୍ ଅଛି, ଡେକୋରେସନ୍ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଚଲାଇବା ଆଲାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ମୁଁ ହାଇଟ୍ କରି କ୍ୟାମେରା କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ କେମିତି ମଜା ଆସୁଛି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷରେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଦେଖେଇବେ। ତ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଜୁନୁନ ଆସିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ହେଇପାରିବି ବୋଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିବାର କି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରୁନି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ରେଗୁଲାର ଆଣିପାରିବାର ନାହିଁ। ସୋ ଏବେ ଭାବୁଛି କି ଆଉ ଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତ ସମସ୍ତେ ତ ବନାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବନାଉଛି। ଯଦି ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ, ଭଲରେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗେମ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଗେମ୍ ଅଛି ଭିତରେ। କେଉଁଟା ଗେମ୍ ଆଉ ନାହିଁ କୁହନି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିବା ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏ ଭିତରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ତ ସେମିତି କିଛି କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଖାଲି ଏମିତି ଆସିଛୁ ବୁଲିକିରି ଯିବା ପାଇଁ। ବୁଲିବୁ ଏସି ହାୱା ଖାଇବୁ, କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇକା ତାପରେ ଯିବା ହାରି ବାହାରକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଇଲେ ହାଉସ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଏସବୁ ଅଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଏ ଭିତରେ ଦେଖ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଆଲମଣ୍ଡର ଟ୍ରି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଟ୍ରି ନୁହଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା। ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାଇ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ହାଇଟ୍ କରିକିରି ହିଁ ରଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେଲି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆସୁଛି, ହାଫ୍ ଆସୁଛି, ପୁରା କ୍ଲାରିଟିରେ ବି ଆଣିପାରୁନି। କାହିଁକିନା କେହି ଯଦି ତାଙ୍କର ଦେଖିଦେବେ ସପକିପର ମାନେ, ସୋ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପକେଟ୍ରେ ମୋବାଇଲଟା ରଖିଦେଇକିରି କ୍ୟାମେରାଟା ଚାଲୁ କରିଦେଇଛି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖାଇ ପାରୁଛି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ସେଇଟା। ଆମେ ପୁଣି ଚାଲୁ ଟିକେ ବାହାର ଆଡ଼େ ଯିବା। ବାହାରୁ ଗଲା ପରେ ଆମର ବାଇକ୍ ସୁସୁ ଲାଗିଲା। ସୋ ଆମେ ୱାସରୁମ୍ ଖୋଜିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ସେ ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା ୱାସରୁମ୍। ସୋ ୱାସରୁମ୍ ଯାଇକରି ଆସିଲା ପରେ ପାଣିରେ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହଟ୍ ୱାଟର୍ ୟା କୋଲ୍ଡ ୱାଟର୍ ଯେଉଁଟା ନିଡ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟାରେ ପିଇପାରିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ୱାସରୁମ୍ ପରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍। ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବା ମୋତେ ଭାଇ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆର ବି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଭାଉ ଦେଖିକିରି ରେଟ୍ ଦେଖି ମୁଁ ବି ରଖିଦେଲି, ମୁଁ ବି ଆଣିପାରିଲିନି। ଭାଇ ଏଇଟାର ଗୋଟେ ସାର୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ 4500 ରଖିଗଲେ କିଏ ଆମେ ଭାଇ ମିଡ଼ିଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲା କାହିଁକି କିଣିପାରିବୁ। ମୁଁ ଏ ଭାଇ କହିଲି, ଭାଇରେ ତୁ ଦେଖ ନା ରେ କପଡ଼ା, କାହିଁକିନା ଆମେ କିଣିପାରିବାନି, ଖାଲି ଦେଖିବା କାହିଁକି। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାହାରିକିରି, କିଣିପାରିବାନି କହିବା ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିଲୁ, ସିନିୟର ଯା ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଲିଫ୍ଟରେ ଯିବାଟା ସମସ୍ତେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଟିକେ ଲିଫ୍ଟରେ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟେ ବାହାର କରିତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସୋ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ ବନେଇଲି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ରୁରାଲରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ତ ମୋତେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜନ୍ନତ ଦେଖିଲା ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ଏକା, ଯେମିତିକି ଆମର ସୋଫାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ୟା କିଚେନ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ଏସବୁରେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓର ଆଲାଉ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ। ଖାଲି ବାହାର ସାଇଡ଼୍କି ତୁମେ ସପ୍ର ବାହାର ସାଇଡ଼୍ ଯାଇକରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଫଟୋ ଏସବୁ ନେଇପାରିବ, କ୍ଲିପ୍ ନେଇପାରିବ। ବଟ୍ ସବ୍ ଭିତରକୁ ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ସେ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବନେଇ ପାରିବନି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଥାଏ ସେ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା କପି ହୋଇଯାଏ ବାହାରକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଗଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମନା କରନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ବି ତ ସେ ଭିତରୁ ଖାଲି ଯାଇ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କିଛି କିଣିବାର ନଥିଲା। ପୁଣି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଅପଷ୍ଟେୟାର। ଅପଷ୍ଟେୟାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପୁଣି ଲିଫ୍ଟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଭାଇ ମୋ ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ନା ଭାଇ, ଇଆଡ଼େ ଅନଉନ ତମେ। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସରେ କହୁନ ତ। এইটা ভাই দেখুছ না বডি মସାज, ସେ ଭିତରେ ଶୋଇଯିବ ନା ତମ ବଡ଼ିଟା ପୁରା ମସାଜ ହେଇଯିବ, କେହି ମସାଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଠି ମସାଜ ହେଇଯାଉଛି।
सो भाई वीडियो तो बनै देइछि आज वीडियो एतिकी आ वीडियो रे कमेंट निश्चित भाव करे वीडियो केमिति लागला कोन लागला पुणी आमे थरे देखा हबा नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ। आई होप कि समस्त को भल लागि थियो आ वीडियो रे कमेंट करी निश्चित भाव कहन।